Kedamtang aru ni phaing kora ke thomarni Karbi Anglong Autonomous Council CEM barim Dr. Tuliram Ronghang ahem konglong ke nomination alok ke jokalong pelutlong bonta akaprek ahem konglong ke pelutlong leda Karbi Anglong Autonomous Council kilikalong ove mia tuma phan BJP party ticket ki pipon thega puthak jewa ematum kachoro Kadoka we kaching hon kat news ke langara dona phanta me kardon mang patriklong Tangten on Karbi Prime Tuma Birta ang ton pen arjoik thau. Kedamtang aru ni phaing kora ke thomarni Karbi Anglong Autonomous Council CEM barim Dr. Tuliram Ronghang ahem konglong ke nomination alok ke jokalong pelutlong. Bonta akaprek ahem konglong ke pelutlong ledat. Akaprek ahem konglong ke nomination alok ke jokalong hem konglong padutlong le. La soputhak justamet APHRC pen adimaklong along amat kachestong po. Tong sekot pen DC aphan complain alok ke pidu. আমার গাড়ি ঘুমাব না পায় কিন্তু তুলিরাম রংহাৰৰ গাড়ি ঘুমাব পাব এটো কোড আইন এটা ইলেকশন হ'ব মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট এটা হৈ আছে এটো বিচাৰ কোনে কৰিব এটা এটো বিচাৰ কৰক we want justice আমি লোয়ার কাজ নাকি এটো কত প্রাইস আছে তুমি কুরগাং দাই মাদা Karbi Anglong ada kayak kita aron si kapek Karbi Anglong CM kandidat lokal mana ke lokal right equality pola ini mana kan cek ha ini mana kan cek kita kapek dia motor polong lah hello maron ke Karbi Anglong pulis lagi the तुमको भी पोलो सन करता है BJP party pen Karbi Anglong Autonomous Council MEC kilikalong kachipati dunjia tuma phan ticket ki piponalong ovemia tuma phan party ticket ki pipon thega puthak BJYM is Karbi Anglong atum pen pherang ke ame ki phalong pen BJP party ticket ki pipona tuma phan choropon Bharatiya Janata Yuva Morcha tum methanga sa hemalong pen birta ame phasi non ankele je Karbi Anglong Autonomous Council MEC kilikapadu ponjialong BJP party pen inkora trop constituency aphan party ticket ki piponalong ovemi pen Madhuram Lekhe Joni Timung Hetsing Rongphar Avijit Crow Longbison Beilapen Sravan Telenga tamaphan BJP party ticket ki pipona puthak Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma BJP Assam Pradesh Amephu Karbi Anglong Autonomous Council CEM barim Dr. Tuliram Ronghang Lapen BJP is Karbi Anglong District Pen West Karbi Anglong District Committee Meipu Atumaphan BJYM is Karbi Anglong District Committee Meipu G10 Bay Lapen Dun Meipu Rukasan Ingtia Tumpen Choropon Kosong lah non boy bangke special bangsu Karbi Anglong Autonomous Council BJP mate Yuva Morcha especially Yuva Morcha teman bangke special busini tum ke hopon Kopi posi special tu ni tum ke hopon mare la pulo a speciality bang la pulo non boy bangpu kilik jialong bangpu amen pandak konalong oe kimi atum bang trok ne do oe kimi atum mate youth section atum phan ni tum keglong lo la seni tum Yuva Morcha hin dan mangge niarong pik la pen bangpu kangwai tum bangpu atum hasban ni tum ning sarong pik lo ning chingsam pik lo la puson oe kimi ang bong pen tiket kelong la bangke akai Madhuram Lekhe la pen akai Joni Timung Madhuram Lekhe bangke lang per pen lo Joni Timung bangke dak lumajong pen Hetsing Rongphar alang leke socheng pen alang le sisteme oe kimi ang bong pen nud lo nasona thak visit crew alang leke Chinthong constituency pen lasona tha long mission be alang litum phan non boy Karbi Anglong Autonomous Council general election lo mangke oi kimi atum han nang tipon ulu busini tum theklong lo la pen ning charong piglo Karbi Anglong Autonomous Council MEC kilikachipati kapedo ponjialong jastamet non kachari boma party Bharatiya Janata Party pen kengsanga so mate ketia soaphan BJP party ticket ki pipon warat ke ale kapat he mate hor ki pi binong lo
Lasi Karbi Anglong along ri lapen Karbi akhea jakong kache pherang nang jia dimsi methang Karbi Anglong Autonomous Council along kachari pon atomsi methang inglong aswa phan chipaver ponlong Karbi Anglong Autonomous Council MAC kilikachipate kapidu ponjalong jasmet non kachari bama party Bharatiya Janata Party pen keng sangaso mate teke aso phan BJP party atiket kipi pon marake ale kapathe mate ko or kipi binong Lasi Karbi Anglong along ri lapen Karbi akhea jakong kache pherang nang jia dimsi methang Karbi Anglong Autonomous Council along kachari pon atomsi methang inglong aswa phan chipaver pon Lasi APHRC party jongsi high debt lipute Sheikh Sidul aron kiddo ang ot thipji lapen Sheikh Sidul aron atengsi claim dang ponji pusi pherang kya phan than nang pachini don Lasi Klarda kachini jia phan APHRC party pen kachipati dun jia bangphu Bikram Hanse pen kaning jia lamthe chini pon eksinang si national party popot si bang national la dake ka dugo we khai ta do ek lapen la soteng ben selang tum party ticket bang chi pipon lo but in terms of paragraph 20 six schedule areas lodangte it is specifically totally for the tribes people so candidate hai kipi hai bangte lake inglong so tum phansi pipon nahi ma pusni tum mathapon nil tum mathapon pe je Karbi tum phan that si MAC ticket pipon er nei bu mathathe there are a lot of minorities few tribes people like Tiwa Garo Khasi Jantia Kuki Naga Rengma ehoko kone ticket dibo pare so apna loke to condemn korise na itu yes we totally condemn je ticket je non tribal karone place kora karone itu totally ami condemn korisu aro amar honorable DC West Karbi Anglong karone ami bare memorandum diese after notification of election by the state election commission episode ami 2-3 ta memorandum ami dilu as per 6 schedule mote ebila 6 non schedule tribe kokole yat election participate koribo noare e hokol to ami bare diese other than 6 schedule is amar ami je yes corruption is one anti incumbency etu to bahut inflation hoy ase aro education to totally amar yat koboi noare karon West Karbi Anglong etio ami science stream 11-12 পঢ়িবলৈ জাগাটো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু lower primary school level condition বিলাক বহুত বেয়া when we go to the remote area like Chinthong আৰু এইখিনি Amreng constituency Opilangso এইখিনি area আমি গলে গম পাই যে education infrastructure is totally zero কথা this is totally fake we can say karon education upliftment and development itu kotha itu for that only he got a doctorate honorary to poatu hoy na hoy kintu actually ami reality or sale village level or sale ami itu gom pai jay olob agote moi kolu ami etia science stream etia doctor boniboloi 10+2 science pass hobo lagibo in the meantime tate ami entrance dibo lagibo competitive entrance examination dibo lagibo then only we have to pursue 5 years medical courses itu eta professional karne kintu ami etia to become a doctors to become an engineers 10+2 Hamren constituency along comment tune penta kang tang klong asong japo Mangar Singh Timung akeja along aning kaching sampar pika jok peni Hamren along ASDC asong japo atom methang asong pen TOC BJP asong along chipo ogdon tanglong ASDC Hamren District Committee along aning klarsa pen ke claim kachipedu anparta dunmepu probirong parla pen Ari Sangho Hum Sonterang Office Secretary Hamren Sisiatum methang asong apan aning kachi theka wedera jok pini Hamren along BJP apotup chikup tulsi chipo ogdon tanglong भारतीय जनता पार्टी के लसन सिस्टम गली नॉन के आबारिम लपेना किमी पुल लसन का भाग जी लसो पोर नोनंग के काली के दामतांग ला जितुनी के बांगे ला चोक स नॉन हाइडेड पेन का चारी पंजी लसो गवर्नमेंट आलोंग बांगे माने सीएमएन के जेंगलक हा अबेला लेबेलम दा नॉन के लसो कांगफोन बांगे पचे तांगी लसो लम थेसी हला पार्टी ऑफ प्रेसिडेंट लॉजर लो रंगहान सांगोनी लिफा लसो लम बांगे lam the na chi chak lo la pensi la so ang bong pensi
lapu hituma VDC chairman phangcho sangho phanta nili chingki lo hituma yem sar phanta kado kabelo tenge lahai kado pensi ning dok pensi pini bangso ASC party COC pini Bharatiya Janata Party long nili tung pusame hamren homosti long pusame pini dak pusame kicing lo para ke penap jengkha dolang puni kupini penap hadak sa sabso pamars po lapen inut bahini lason dolang kapre kate malong lasi hadak local committee tempen laso pacingki pajitan po kiong rumah dia mangkela local committee pen kucipi da lason dak lo kucipi lo ASC kan tang na yadim lo non dakta asap so lo lanon cuma sargela so utakan oles dulu mane hadak local committee tempen si pacingki pajitan pen kucipi long program gitu si hadak si pamars po lasi unan pen ge ni kita bangso hamren homosia long sarapan kapahai panang kini lihin bentak unan pen ge do desang sepenang pen dumpo la solam the cacakan sini alang itu mapan mengger sing timung pena joksi BJP putu pen artosi dengpo alang itu jogja Kongres pen tar jepa okdun si pidong amir kateki dunja pan aning ing samjin pen jepa okdun alam phi mealong jethan reti non malam sopara pan dihe namo farman birtamo ing toneksna আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ dihe namo phit puthot birta long wangtu eklong Kopili constituency lapen Amreng constituency longpen BJP candidate atum MSC kilika long ki thurdunji apa nomination alo jogdam det pen aphi pherang ke atum pen ahema long humri damsi rat aphan ko pipiason se ke claim pg ma phutha karju pedodam Karbi Anglang Autonomous Council MSC ang hoi kilika long Kopili constituency pen BJP party candidate Pawan Kumar lapen Amreng constituency pen BJP party candidate Rina Terang petama phan party ticket pipondet pen aphi alang nitum kidam tang aru nipa engkora kithom ani nomination jogdam tang Kopili constituency lapen Amreng constituency aratum jongsi alang nituma phan pahai pon thudet lo puratang te alang nituma hin pen kopisi ratatuma kar iason kapapleng piponjima bang so puthak pherang ke atum ka humri dama hot Kopili constituency pen BJP party candidate mate abarim MSC Pawan Kumar Raya hin pen kaning jeke lapuhen lo নগৰাকী আমি পাৰ্টিসকল একেলগে গ'লোঁ আৰু আজি আমি সকলোৱে নমিনেশ্যন কৰিলোঁ আৰু ভালে ভালে হৈছে আজি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে হাজাৰ হাজাৰ আমাৰ সমৰ্থক আৰু ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু আমি বলে বলে গৈ নমিনেশ্যন কৰাৰ পিছত আকৌ আমাৰ আমেন টাউনত মাজমজিয়াত আমি ডাঙৰ এখন সভা পাতিলোঁ য'ত আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী বিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়া সমুখে আমাৰ CM ছাৰ আমাৰ MP ছাৰ আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ে প্ৰাৰম্ভ কৰি হাজাৰ হাজাৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলোৱে উপস্থিত আছে আচ্ছা ছাৰ এইবছৰ নিৰ্বাচনত আপুনি মানে কি আশা কৰিছে নিৰ্বাচনত অহাজন নিৰ্বাচনতে মানে ৰাইজৰ আমাৰ কপিলী সমষ্টিত আমি মোৰ মনত আছে যোৱাবাৰ 2017 চনত আমি প্ৰায় 52% ৰাইজৰ সমৰ্থন পাইছিলোঁ ভোট পাইছিলোঁ মই এতিয়া বিশ্বাস কৰোঁ তাতকৈ বহুত ভাল হ'ব আৰু বৰ্তমানত আমি যিটো অনুভৱ কৰোঁ আমাৰ এটা এছেছমেণ্ট আছে দলৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ ষ্ট্ৰং ইয়াত অৰ্গেনাইজেশ্যন বেছ আছে আমাৰ কপিলী সমষ্টি এলেকাত কপিলী মণ্ডল বুলি কয় BJPত ইয়াত আমি বৰ্তমান লাষ্ট যিটো আমাৰ এছেছমেণ্ট আছিলে আমি ইয়াত 70% প্লাছ পজিশ্যনত আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া উইদিন নেক্সট 10 days আমি সকলো স্তৰৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল আমি আৰু বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমাৰ যিসকল শুভাকাংক্ষী আছে আমাৰ যিসকল মাৰ্গদৰ্শকসকল আছে তেখেতসকলেও আমাৰ মাজত থাকিব সকলোৰে সহায় সহযোগত আমি প্ৰতিটো ঘৰত প্ৰত্যেক ৰাইজৰ লগত গৈ পেলাই আমি কথা পাতি বিগত 5টা বছৰত যেনেধৰণে কাম কাজবিলাক হৈছে দিল্লী চৰকাৰ আমাৰ দিছপুৰ চৰকাৰৰ লগতে আমাৰ বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ আমাৰ অনাৰেবল CM ডক্টৰ তুলিৰাম হাংদেৱৰ নেতৃত্বত যেনেধৰণে কাম হৈছে সেই কামবিলাকৰ গোটেই খতিয়ানটো আমি প্ৰতিটো আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজক আমি জনাম আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ 100%টো যদি কৈ দিওঁ এইটো বেছি কোৱা নিচিনা চাগে লাগিব কিন্তু মানে আমি খুব মানে
ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে ভাল এটা ৰিজাল্ট আমাৰ এবাৰ আমাৰ কপিলি সমষ্টিত হ'ব। এতিয়া যোৱা 5 বছৰৰ কিছুমান গাঁৱৰ এই কপিলি অঞ্চলৰ কপিলি সমষ্টিৰ ভিতৰত কিছুমান গাঁৱৰ মানে কিমান ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে ইমান হোৱা নাই, কিবা এটা কৰোণাৰ কাৰণে এইটো অহা বছৰ আপুনি কি ক'ব এইটো বিষয়ে? মই ইয়াৰ বিষয়ত এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি যোৱা 5টা বছৰত 2টা বছৰ কমপ্লিটলি লকডাউন টাইম আছিল আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাংচনিঙৰ বিভিন্ন তেনেকুৱা টেকনিকেলিটিজবিলাক আছে, একশ্যন প্লান থাকে, ফাণ্ড এবিলিটি। Bangso Pit Puthot Amreng a constituency longpen BJP party candidate mate Abarim MAC Rina Terang Pia Long Perang Katum Kahomri Damahot Nangka Pachini Donalam Teke Lapuhen Long. Bangke nalitum media danta chini pata hai mane BJP ke nona tengke keremji bang theke theklong lila lekin nalitum ta chini la pasi long kora truck ta high theji lepen high weg ji na penang high bet penafit amreng long kapi khuk ajo penan dolan hanga solong nang di kopipi asai klem ponji mane halam alason lo ke damtang nili 2017 hustame nili nalitum media hoi pe nili si nalitum nil pan interview na yan mula suta nili tulo ke chengsi ke amreng homosti hawar ke chengsi ke katorane mate ka siksarne ke towar lo lapen siga chilang adim lo lapen kacharli avar sai kavelo lapen nang lapen mi lason po akimang masih kedamtang stami nili bori polo lasi lason pong bong pen nili chun pet pela pen ki pachun nai kam dopik lang athema ningkan pong bong stami ningkan hini bangke nali tumta chini lo corona ur lang no duko joini si sarkar dum sami lan kam klem pon kuin eder lo lasi tuwar bangke amreng homosti bangke tuwar ke ajak dingklui mate amuluk ke do ki ongdung atwar krongdo la bangke isi bangke keroni tujir kindeng isia bangke keroni sariali tu lam sakhang la pen la song bong pen isia bangke nang litum ta chini lo non klem boilo keroni tu lam sakhang bangke lasi ako lanon isia toar bang keroni ben jir kindeng bangke lanon ke bangji a sarkar bang la bang pleng dun vek popusi nili thepo lapen do thulang sika chelang adim stame achuhet monsam ka chittogalong nilihin nilit homosti amreng homosti stame model hospital long duniklo lata pudam lo pote isi ki chunlo lapen so na taxi ako lang ki sung mangdolang lang ki sung bang non claim bomplo sita labang pinangan claim nang la pensione taksi kacar li avar sai bangke la bangta pinangan ki claim nang lang dolan non 2017 pen non 2022 an si pinangan lothan bang han stami niltum appointment pilong lang Karbi autonomous council pen teta ati charman la pen non master kavediman non si ki place sai delang la pen udam lo pulo tenon bangke place thailo lasi Bagoria long inut lut hanbang I sing siam apan tata mobile motor patong tekang pit I sing siam amitanga bite pen bagori an election abaha pan first phase training kedam bom una hotsi tata mobile motor kapatong tekang Bagoria long inut lut hanbang I sing siam apan tata mobile motor patong tekang pit I sing siam amitanga bite pen bagoria an election abaha pan first phase training kedam bom ana hotsi tata mobile motor patong tekang pit Dolamara Basagao LP Skralong Assistant Teacher Asai ke claim bom abangpu I sing siam apanta election duty kitang lokajok Bagoria long first phase training kitang bom ana hot ihum tata mobile motor apiana pen kipatong dun pira joini arenga hukisona arenga hukiso abangpu apan XEM benting terang amithanga motor pen kohora along sekelang apan swahid beza besnap model hospital along an thondam Dolamara Teachers Gathering Center President Secretary Atum Hospital along Anpali Dunsi Arenga Hukiso Abang Puapan Jirab Dunwinti TGC Secretary Borsing Ingtipen Klar Dakalam Perang Katamapan Kapachinya Lampi Arju Iksina Nanti labang supini ka accident thang nali thang thak kosong den pen accident la ken koson ma Asa pardon element ke borsing ki dili
LP teacher, la situ bangke jadi tu ma staff dolomara basagong LP school long assistant teacher. Lang li hem la ke suki hola. La sipini date 24 Bagori long first phase election training pasilang li hempen bang komlo. Pasilang li side se chedam lo, alang right side bike kan si bang ko. Bike ke pra boda kali. Maximum 30 to 40 speed la sombong sialang ni bek komlo. Sitalang ni kapai galang lu pen ajok. Api pen ikun tatamu pal bang bom masih. Alang ni pan anung pen patong dak kibo. Ante labang so putha ante gari kan dapat long lo mah. Gari bang ke hadap nili tum karju tu nong teng pulote. Kala sorni la sohud hadi. Adung bunit upu masih gari bang ta ni abdul long lo. Non puriar tu nang le lo hada on the spot hadi like sidang din dam lo si gari ka do bila thana pen. Masih gari bang ta thana long sidolo. Ante la non dak kisu ke dak bang ke dak pen ani pon thulang bap sama mane un idat sona madak ke. Dak pen bang ke alam ni long la nang ita thei long lo jon la futa sabso infection do lo. Selang di serious ason si bang do lo. Selang di CT scan pakuri toy. CT scan facility ke dak ave. La pen buka hata ave. Alang ni fan bang non gulahat si kare phal. Si gulahat pon polang fan CT scan kuri tang po. Tante labang so pini nan tum han kirap non tong skot na pani nang kirap dun bang do lo mah. La solong na kini tu non mat hangka bela. Tama so putha na tong pini kipuji do mah. Kipuji do mane la solong ma ke kadu ko beta cerap dun sikimilo. Kapre social organization ta cenglo kadu beta ni tu ta teacher staff onde. Man pen bang ni pan cerap tu ko. BD sebe pen cenglo angka mahas kami non mat abe pus kami la pena pena bus kami ni tu angka cerap. Okay. Pini Karbi Prime Tama Birta Bangke Lapansi Kangton Iklang.